Көверге кыһыл мунуктан Нюргун Скрябин. 6-15 килага финалга тақсарыһын тусту. Анра парага Койко онна Гусейнап быһарсаллар. Ким финалга тақсарын. Бу иннине көрдөрбүттөрүн курдук биен сетте килага беккемининсе биен сетте килага финалга Ариан Түйтрин онна Димчик батамун куяп тагыстылар. Финаллар хасын булактара. Жерде Нюргун чугай сакабакка кетин бут эгитте 6-0. Санатан эттакка Белоруссия Республикатын спортивна тустууга чемпионата бүгүн сагаланна көңүл тустууга 5 яһыңга капсыһылар болдулар. Онно 5 килога бегиттен Ариан Түйтрин 6-15 килога Нюргун Скрябин тухнулар. Ариан быннинага капсыһыга утарсаачытын Бороко ден Араспаниялаах тустуугу он нул аксанынан берткебегастык кыйбыта. Нюргун эме капсыһы болжогон нине бастыкы түһүммәккә аксаны 10-0 оңорон финалга тагыста. Эгерде бүгүн тусту булулаттар бу иккен утарсаачыларын эрелләктик кайтылан иккен финалга тагыстылар. Ариан Түйтрин онна Нюргун Скрябин. Онон сарсын кинилер финалга чемпионатын былжыһыктара. Бу же кыйылаак кыһы албастарын кайдагы буттарын катылаан көддөрөлдөрө чугай багайы. Нюргун кехтин ити партерга эргителен.